Shimray Khanyao Baobing CM na Gairali COVID Hospital Tharkat mi haira Sisiburli Oxygen Plant Chom mi haira Tangkhul Law College Akhali Professor Sada Khalai Dr. Reso Ningshen Mawon Satui haira Kahang Makhangna Headmaster Bingli Action Korea the Education Minister na Hangmatin haira Ajung Zinwi TTE News Misa ay nang nangumsa State na COVID-19 mimauli ngar da khalay hili mga kui may kawai Chief Minister N. Biren Singh na aji Imphal East li khalay Kairauli Bed Shakawi Integrated Ayush Hospital aga target mi haira Kala Jurajanpur District lila Kapung District ngajay li Kare sada PSA Oxygen Plant aga target mi haira Aji Jurajanpur District Headquarter li yaw kawajili Jurajanpur ay na tingnaw balwi COVID situation maram nilang han nga tingkui haira Chief Minister N. Biren Singh na matuimita Darkar sa ka arishang Jui Betji Shakanili matay kami hawra da hanga Mi kai kana SOP mangakla khalay jili saklak ka high concern khalay pongshok da Jikatha jokajay khalay jina positive case matay sang khanga sak nga sahay paya da hanga Tuga high hapda kanik tumuya lungli State Hui Health Infrastructure dara ka mata sang hayra Kal oxygen sem gashok capacity la matay sang hayra da Chief Minister na hanga Health Directorate li oxygen cylinder tingka shachishat kala oxygen concentrator tingka shuka leida hanga. Koi mujhe problem hai maine khane. Sigi leina si aru leina nate. Ai slide dogarang na Ukhrul leina. Si leina si numisarang mani dik kun problem leina. Sigi leina si ki koi dik soi bai koi busi karega. Matam sana ikna leina si nare ne kun और खांग सु देश को खुद करो देश को खुद करो ना कोई ना माथांग नुंगाइलते हैं लाते हैं वो मतलब देखते हैं almost साक्षी ने सुखसे लोगों को मतलब हॉस्पिटल में बोले कि आयाम बाकी फिरती मिट्टो बोले अदुन ऐसे गवर्नमेंट के नौ बस लोगा early detection the early medication early treatment सिगी कोशिश है तो कान only 14 days रहता नहीं तो लाइंग मंगम दबे हिदात बहुत cancer blood cancer heart kidney adu ki adagi diabetes kuma adu mulai na mati akhoi na section lagadi akhoi na kya karo gde akhoi na ngam Pandemic Adam Hilly State Chorgar na jizu kamili John Magan laga gasa singa Upper Primary School wi Headmaster wi tungli khuikangi action kuira da Education Minister S. Rajan Singh na hanghaira Salam Legaili Khalay Minister Shimray Paume Bingli Kharjan Gasa Atamli Minister Rajan Singh na Pongshok da Thobal District wi Singali Khalay Upper Primary School li coaching class ka khui wi report sampang haira Galaji aji local daily sti panglak ay nang yaw haira da hanga Hiwi meramni kamlain sampang hai thili kadam nawlong na ba khayang li school jili coaching class khui ga sawa thai khui ga haina da ana ngurum sang da hangwiya Minister Jina Pongshok wishida COVID-19 pandemic wibangai na itum saklak kahai atam li leida khalaina hikatha atam hili itum wi priority jiwa manglakan ka khui hina ka jiai nang soda ka chiktha mi phu kala official being na government orderly Meiphung sang la leida khalai hi kala shila kahaya khana ta hanga jikatha government official jui dungli khui khangi hi action khui kawai education with director ka so haira government order John Makan laga sakasa private school authority being dungli la Action Kuida Atumi recognition jila cancel sami hawra dala Minister Jina Pongshok haira. Break with tiling nangum Lisa. Umbrella, take a high dumb way, in yourself in G. Hang Kang, I good yung color, Mahangla no Tahira, Mahonong we marada. No ima ipa na, haraw na losin bigani haiba, itazaba yamwadli. Thamoy ani na yana duna nukshikhradi tharmasu chatisu ama oikhrebani Sarpunchi misati losile chatnishe Hoi
懂得离去了那个讨喜，我把口热里，我撒海热那微望阿就可那我胸膛。Tangkhul na ngajai career sada law college ahali professor sada khalaya lawli doctorate khui kahai number shi khulianui Dr. Vereso Ningshen COVID-19 gazahai da Jenims Hospital li admit sada pamsalaga condition zakshi sang mamanda aya mai tarik maguda thruktang zin pung matim khai shikhali mawon satui haira Dr. Vereso hi awi pasali gagaza khangdei mali samana kha ashishim khuli COVID-19 razang haida shimli treatment khuibam laga May tarik jishat tanghon hi apre with Dr. Shimray pili khaksui maring patu da Dr. Vereso na than the hospitali admit basalaga pamgasana awi pasaji aya hospital na mathalak aina dressing sami laga Jenims morgli haidale aji aram number shi khulen li tajifu haira Ali 29 September 1964 li paraya aji awi zingum hangphanga da shini zata lelakha mawan satui ka hai hi shivamla ka hai atamna ana ringda lelakha yurwi kharin ungshung khawai wiwang lapanglak aina otsasai aji ana mawan satui ka hai hi awi shimkur gala iur tangkhul mangmaningla naga yurwi wang la haglak ka hai kshiman ngsa haira da mikjung khanaga khanang phongshop dalai tangkhul naga long wi president Ukhrul Hobinson e Shimray nala Dr. Vereso Ningshen mawon satui ka hai hili uka khanang gajung kha phongshop dalai Dr. Vereso hi DNL wi Rian Review Committee wi member akhana Tangkhul gala naka wi maramli ungbai wapai da kathai gala hiwi wang saklak aina maju khami them thangmei lak ka hai mi akhala ka da DNL president na phongshok haira sagashia COVID-19 gazathina Tangkhul wi kohor akha khuitui mi haira hi shimkhuri kishman mang maningla Tangkhul wi gala Naka wibang haglak ka hai kishman nga sa haira da Ukhrul Hobinson na uka khanang phongshok haira. Ladlui da ajui kamataya baubing, CM na gairali COVID hospital tharkat mi haira. Sisipurli oxygen plant cho mi haira. Tangkhul na law college ahali professor sada khalai Dr. Vereso Ningshen mawon satui haira. Kahang makhang na headmaster bingli action kuira da education minister na hangmatin haira. Ajui bao hiyay na khangjang sa haira, nanada khalai na tum psycho really mangpamaisa.